disebut kanggo bapak tuan rumah. Bapak tuan rumah, Bos Sultan, Bos Sultan, Bos Sultan. Kanggo warga masyarakat apa ini? Cilandak Kidul. Kanggo serombongan bapak tuan rumah. Kanggo Mas Andi, Mas Aldi Silanan yang Polandia. Mas Andi yang keisanan yang Jepang. Kanggo Mama Kevin. Bos Bunker Silanan Afrika. Takkan sayang bohong tak cinta Kepercayaan buktinya Aak mah patah kerjaan. Kakak yang bisa dapat ngomong siji. Iya kan temen ini sampean guys. Kita ngomong lama Pacu ane cinta api hoyo engkang mika api isi Sapa emajeng bapak masa ajawatir wong Jawa janjine nyata. Wong Jawa janjine nyata wong aja. Yen wis demening wong siji, boleh bakal tertarik ning wadon sejene. Ana sing gade sapi, Bos Sultan. Bos Sultan anggo pengantin mas pengantin Kanggo Mama Kevin, wong Losari Brebes. bendera apa sayang wong Cilandak Mamai Alfi Papai Nadia Sinta Eskandung Sayang, buktiakan yen mengko wis rumah tangga ngancik jadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Contoh akan pengantin uripe wae. Jaluk apa berkomongan asal aja jaluk dunia. Jaluk bulan lan lintang Tak cumpoli asal bisa kelakon karo niki sari. roh kena mas api hadir di candung gomoje bari di candung Kaya wayuan rabi siji kan pangelan api Sunda akan jawab api cinta hari kakak tresna rumah tangga bahagia lama apa jawabannya? ane cinta Bener cinta. api hoyo engkang mika api isi Sapa emajeng bapak masa ajawatir wong Jawa janjine nyata. Bos Sultan Sultan baru Mama Sel ane cinta apa jawabannya? api hoyo engkang mika api isi Sapa emajeng bapak masa ajawatir wong Jawa janjine nyata. si bener sih mas kanggo pengantin Anggo pengantin Bos Sultan anggo wong Cilandak Kidul. Bos Cilandak Papa Risma minangka pengurus sing dua karisma sing duwe karisma.
mitos nikah Pacu apite katut paminta apa bruk ngomongan asal aja jalur bakal takon segala panjalukan emongan sing bener siapa akan janji saya Pacu Sambut pamiki candu Koma